twongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru yongere itugirire neza muri iki gitondo, muri iki gicamunsi cyangwa se umugoroba bitewe n'igice uriho. Imana yongere itugirire neza. Reka tudatinze dusenga Uwiteka Imana. Mwami w'igitangaza, mwami ugira neza, mwami haleluya, wumva amasengesho. Niyo mpamvu abantu bazakwirukaho, abantu bazaza bagusanga, abantu bazaza mwami, kuko uri Imana yumva amasengesho, uri Imana itabara, uri Imana ntabwo uri bayari, uri Imana yumva, uri Imana ibona, uri Imana isubiza. Mwami turakunezerewe muri iki gitondo, mwami turakunezerewe mwami, kuko uri Imana itwitaho, uri Imana idukunda, kandi uri Imana idufitiye byinshi. Mwami turagushima mwami, kuko umuririmbyi yaravuze ngo udufitiye byinshi mu kiganza cyawe. Mwami ndagushima ko muri uku kwezi kwa gatatu mwami urashaka kongera kubumbura ikiganza cyawe bundi busha, urashaka kongera kudusubiza mu buryo budasanzwe mwami mwiza. Ngaho bana natwe, ngaho utugirire neza muri byose. Turakwinginze Mwuka Wera ngo ntaba ari twe, ahubwo udukoreshe nk'ibikoresho mburamumaro, ahubwo mwami utuvugire mu mwami. Natwe turiteguye kukumva kandi turiteguye no kukumvira mu izina rya Yesu, amen. Rero uku kwezi kwa gatatu ni ukwezi kudasanzwe, ni ukwezi kwibitsemo ibintu bidasanzwe, ni ukwezi kwibitsemo amahirwe adasanzwe, ni ukwezi kwibitsemo igikundiro kidasanzwe, ni ukwezi kudasanzwe. Mbere ya byose uyu mwaka ni umwaka nawe udasanzwe, umwaka wa 2021 ni umwaka w'ibitangaza, ni umwaka wibitseho favor nyinshi cyane, wibitsemo amabanga menshi cyane y'umwuka. Ibintu by'umwuka nubwo bitagaragara kuri aya maso yacu y'umubiri, ariko biriho ari ibintu biri mu buryo bw'umwuka, mu buryo budasanzwe, ari ibintu Imana idufitiye muri uyu mwaka bidasanzwe. Ku muntu uri bube maso, ubuhamya butoya, umwaka wa 2020 Imana yaduhaye ijambo rivuga ngo umuntu uri bube maso arimukana igitangaza cyari muri uyu mwaka. Kandi Mana ari umuntu Imana yakoreye igitangaza kidasanzwe. Imana imuha amafaranga 1,000,000 y'amadolari mu buryo budasanzwe. Muri uyu mwaka rero, uyu mwaka wikubyemo inshuro nyinshi cyane, kuko umubare gatatu ni umubare w'ubwuzure bw'Imana, mbese ni umwuzure w'Imana. Na 7 ni uko. Noneho 21 umva, ni kuzura kw'Imana kongeyeho kwikubye ku kundi kuzura kw'Imana. Ni umwaka udasanzwe, ni umwaka mu buryo bw'umwuka wibitse mu bintu bidasanzwe. Muri uku kwezi rero, uku kwezi ko ku muntu uri bube maso, ku muntu uri burushanwe, umuntu uri butsinde iyi minsi 21 tugiye kwinjiramo y'amasengesho. Imana iri mugirire neza, arahandi hantu Imana iri bumwinjize. Uku kwezi kwa gatatu ni ukwezi kudasanzwe. Mwene data, wireka inda yawe ikubuza kwakira ibyo Imana igufitiye mu kiganza cyayo. Uyu mwaka we kwemerera ibitotsi byo mu mwuka kugutwara no kuza kwakira umugisha wawe yo muri uku kwezi kwa gatatu. Imana yambwiye ngo muri uku kwezi kwa gatatu ari ibintu Imana yashize muri uku kwezi ku muntu uri bumbe maso, ku muri butsinde kurushanwa cyangwa se aya mahirwe, ku muntu uri bufate uku kwiruka
ari kwirukanga kw'iminsi 21, ari kurushanwa, ari gusiganwa. Mbese ari ibintu Imana igiye gukora muri iyi minsi 21 isigaye yo muri uku kwezi. Hari ahandi hantu Imana igiye kutwinjiza. Umubare 3 ni umubare udasanzwe muri Bibiliya. Uyu mubare ni umubare udasanzwe. Reka nkubwire, Imana yonyine, Imana ubwayo iri mu butatu bwayo. Kukubwira ngo uyu mubare 3 ni umubare udasanzwe, ni ukuvuga ngo hariho Imana Data, hariho Imana Umwana ari we Yesu, hariho Imana Mwuka Wera. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Imana yaremye yabiremye mu butatu, ari mwibanga mu mubare 3. Noneho muri uku kwezi kwa 3 ari mubanga ibanga ikomeye cyane. Imana ijya kurema umwana w'umuntu yamuremye mu buryo butatu. Imurema afite umwuka, akaba ari umwuka afite ubugingo, akaba atuye mu mubiri, ari mu bice bitatu. Imana igiye guhishurira Mose ukuntu ari bwubake isanduku y'isezerano, ayubaka mu buryo butatu: ahera cyane, hanze, ahera n'ahera cyane. Mu mubare 3 ari mwibanga. Muri uku kwezi kwa 3 ari mwibanga ikomeye cyane. Muri ibi byumweru 3 tugiye kwinjiramo, ari mu buhamya bwawe, ari ahandi hantu Imana igiye kukwinjiza, ari ahandi hantu Imana igiye kukuzamura, ari urundi rwego Imana igiye kukujyanamo, yaba mu mashuri yawe, yaba mu rugo rwawe, yaba mu buryo bw'umwuka, yaba mu murimo w'Imana. Ari ahandi hantu Imana ishaka kutwinjiza, ariko wowe wemerera Imana gusa. Emerera Imana, wikwemerera inda yawe kukubuza kubona umugisha wawe. Wikwemere, umva, aha hantu aho abandi bose baburiye, aho covid ibintu byose yabifunze, wowe uri bubone ibyawe. Aho business y'abandi itagenda kubera ikibazo cya covid, wowe business yawe iri bugende. Muri uku kwezi abantu bari butsinde uku gusiganirwa. Abantu bari butsinde uku gusiganirwa kw'iminsi 21. Ni ukuri, ibintu abandi bose babuze, wowe uri bubibone. Ari ama business mashasha ari Imana iri bufungure, ari ingumba ziri bubyare, ari amakwe y'ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Ari amakwe y'ibitangaza. Iyo ufite umufiance mumaranye imyaka 5, imyaka 3, imyaka 10, iyo ashizeho itariki yo gusaba no gukwa, cyangwa se itariki yo gufata irembo, nibisanzwe. Ariko iyo uriho nta mufiance, nta n'umuntu kubaza izina, umaze imyaka 5, nta n'umuntu kureba, nta n'umuntu kuvugisha, ariko ako kanya ukabona umuntu aje kandi akavuga ngo ngewe nta bindi, ngewe ni gahunda y'ubukwe, agashiraho amatariki, icyo babyita igitangaza. Haleluya. Hari amazu y'ibitangaza. Ibyo bintu narabibonye. Imana yatuguriye inzu y'igitangaza. Imana irambwira ngo ndaguhaye inzu yawe mu gihe cy'ukwezi kumwe. Nta mafaranga dufite kuri konti ariho 0, ariko Imana itugurira inzu ya miliyoni 50 mu buryo bw'ibitangaza. Ariko iyo wasevinze, ufite amafaranga, ufite 1/3 cyangwa se 3/4 byo kugura inzu, hanyuma ukabasha kugura inzu, icyo gihe ntabwo aba ari igitangaza. Ariko iyo ufite 0 kuri konti, Imana ikaguha inzu, iyo nzu iba ari igitangaza. Imana ishimye cyane. Ari amamodoka y'ibitangaza, ari abantu bari butangire ibindi byiciro by'amashuri, ari abantu bari butangire amabizinesi, ari abantu bari mubone akazi k'igitangaza. Ahantu utasabye akazi, ahantu utasabye isoko, bakaguhamagara bakubwira ngo akira akazi, ako ni akazi. Ari abantu bari bubyare, ari ubugumba buri buveho, ubugumba bwo mu mubiri. Ukabona abana bo mu mubiri, wari umaze imyaka 5, wari umaze imyaka 7, wari umaze imyaka ingana, warabuze urubyaro, ariko ukabona umwana mu buryo bw'igitangaza. Ari umwana nasamye, ntari no mu gihe cyo gusama, ariko kubera ko Imana yavuze ngo ngiye kuguha umwana, igihe cyo gusama cyarenze, Imana yongereremo ikindi gihe cyo gusama, nongera nsaba umwana w'igitangaza. Nukuri habaho imigisha
isanzwe, ariko abaho n'umugisha w'igitangaza. Imana ishimwe. Muri uku kwezi rero kwa gatatu, Mana yanjye, muri uku kwezi kwa gatatu Imana idufitiye byinshi. Muri uku kwezi kwa gatatu Imana ku muntu uri bube maso, ku muntu utari bureke inda ye mubuze kugira icyo yakira ku Mana, ari bubone Imana imbona ngubone. Imana ishimwe cyane. Umubare gatatu ni umubare ukomeye cyane. No, Yona yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi, arangije abwiriza Inenevi yose irakizwa. Imana ishimwe cyane. Arayandi mavuta nyuma y'ibi byumweru 3, arayandi mavuta, arundi rwego Imana ishaka kukwinjizamo, ari iyindi vitesse Imana ishaka kukwinjizamo, ari kwihutisha. Haleluya. Umugabo witwa Eliya, umuhanuzi Eliya, yabwiye Ahabu ngo genda kuko imvura igiye kugwa nyinshi, ndimo ndumva urusaku rw'imvura, ihute cyane ugende mu rugo rwawe. Hanyuma arangije we yirukankana n'amaguru ye, asiga igare y'amafarashi. Amagare ya kera y'abami ntabwo yatwaraga n'ifarashi imwe, yatwaraga n'amafarashi menshi. Amafarashi arihuta cyane, azi kwirukanka cyane, ariko Eliya yambaye imbaraga n'amaguru ye yombi yarirukanse cyane, asiga igare. Umva, ari abantu uri busige kubera iki gihe tugiye kwinjiramo. Ari kwihuta Imana igiye kuguha kudasanzwe, ari ibintu Imana igiye kuguha bidasanzwe. Haleluya. Ariko iyo mvuga gutya ntabwo mbwira abantu bose, ndabwira wa muntu ufite umutima y'ubumana. Ari umuntu wasenze muri uyu mwaka utangira. Imana yatubwiye ngo uyu mwaka ni umwaka w'ibitangaza. Umuntu yasenze ibyumweru 3 bitangira uyu mwaka, arangije Imana imuha biliyoni y'amafaranga. Imana irashaka abantu yizera, yakwizera, yagirira icyizere, ikabaha amafaranga kugira ngo bashigikire ubwami bw'Imana muri iyi si, kugira ngo bashigikire umurimo w'Imana, kugira ngo bateze imbere umurimo w'Imana mu buryo budasanzwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Reka tudatinze dusome ijambo Imana yaduhaye. Nategereje Uwiteka nihanganye. Iryo jambo riri muri Zaburi 40. Ni ijambo rivuga ngo gutegereza. Imana irashaka ko tuyitegereza. Muri iyi minsi 21, Imana irashaka ko wicara hasi uyitegereze. Mu principe y'Imana harimo principe yitwa gutegereza. Iyo wasabye umuntu ikintu, ibisubizo bishoboka biba ari 3, biba ari yego cyangwa hoya cyangwa tegereza. Rero Imana irashaka ko twicara tuyitegereze. Umva impamvu Imana ibishaka ko dutegereza, ni kugira ngo Imana iturememo wa mutima. Haleluya. Ngo nzi imigambi ngufitiye yo kukugirira neza, no yo kuguha umutima. Ari umutima Imana ishaka kuduha. Imana irashaka kuduha umutima wagutse. Imana irashaka kuduha umutima uzabasha kujera imigisha Imana ishaka kutwinjizamo. Kuko iyo udafite umutima, iyo udafite kwihangana, ari ibintu Imana ibishaka gushira muri wowe, mushira mu mutima wawe. Iyo udafite uko kwihangana, iyo udafite umutima w'ubumana, iyo udafite umutima wagutse, ntabwo ubasha kujera imigisha. Abantu benshi bagwishwa n'imigisha. Imana rero ari ibintu ishaka kugushiramo. Umuntu utihangana ni umuntu utarakura mu buryo bw'umwuka. Umwana muto ni utihangana, akantu gato kakamuriza, akantu gato. Ariko umuntu uba wakuze, ushitse, ntabwo apfa kurizwa n'ibintu byose, ntabwo apfa gusakuza mu bintu byose. Aba afite icyo bita kwihangana muri we. Ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutaka kwanjye. Bene data, tugiye gutakira Imana muri iyi minsi 21. Tugiye gutakira Imana uko tutigeze tuyitakira mu buzima. Ugiye gusenga Imana uko utigeze kuyisenga mu buzima. Ugiye kubwira Imana
ufate umugambi ubwire ngo Mana, ari ubuzima ugomba kurambirwa, ari ibintu bigomba kukurambirwa kugira ngo uve kuri uwo musozi, kugira ngo ibintu bihinduke, ari ibintu ugomba kuba warambiwe kugira ngo Imana igire icyo ukora. Iyo wamenyereye ibyago byawe, iyo wamenyereye uburwayi bwawe, iyo wamenyereye gereza urimo, biragoye cyane, biragoye ko Imana igukorera igitangaza, ariko biragusaba ko urambirwa ugatakira Imana. Abisirayeli batakiye Imana, Imana iravuga ngo numvise gutaka kwabo. Imana yacu ijya yumva, niyo yaremye ugutwi, niyo yaremye umunwa, niyo yaremye amaso, ijya yumva kandi ikanabona. Imana ishimwe cyane. Kandi ankura mu rwobo ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Mane data, turi mu gihe cyo kumvirwa. Uku kwezi kwa gatatu turi mu gihe cyo kumvirwa. Ari feva idasanzwe, ari feva idasanzwe muri uku kwezi mu buryo budasanzwe. Feva ni ukuvuga ngo ni ukugirirwa neza. Ni kwa kundi ushobora gusaba umuntu ukamubwira ngo wambabare ukama nka 5, umuntu akaguha 50,000. Iyo niyo bita feva. Feva ni kwa kundi ushobora guseva umuntu akaguha tipe cyangwa se akaguha pourboire y'2,000 by'amadolari, cyangwa se 10,000 by'amadolari, cyangwa se 50,000. Mwagize ngo ni ibintu bitabaho, ariko ni ibintu bisanzwe bibaho. Iyo ufite feva ujya gusaba akazi ko kuba manager, bakakubwira ngo oya wowe turashaka ko twarakubonye, tukugirira ikizere, turashaka ko utubera umuyobozi. Feva yatumye Estera yasenze iminsi 3, abayuda barakizwa, abayuda barakira ntibongera kwicwa. Imana ishimwe cyane. Hari mu ibanga mu mubare 3. Rero umuntu wese witeguye, umuntu wese ushaka kubona Imana muri uku kwezi kwa gatatu, witegure wambara imbaraga, uze twirukange tubone icyo Imana idushakaho, tubone aho abandi bose babuze, aho bigoye, aho byafunzwe kubera covid, wowe uri bubone ibyawe kubera feva. Haleluya, feva y'Imana. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Umva, turi mu gihe cyo gutakira Imana, kandi si ugutaka kusa, ni ugutaka kugira ngo twumvirwe. Uku kwezi turi mu kwezi ko kumvirwa mu buryo budasanzwe. Kandi reka ngubwiye, mu buryo bw'umwuka habamo ibihe, kandi iyo wacitswe n'ibyo bihe, iyo warangaye n'ibyo bihe, ni ukuri ibyo bihe ntabwo bipfa kugaruka. Rero reka dufate aya mahirwe. Sinkubwiye ko bizaba byoroshye, ntabwo nkubwiye ko bizaba byoroshye, nta nubwo nkubwiye uko tuzabikora, buri muntu wese uko ayobowe n'umwuka wera. Ariko iminsi ni 21, iminsi ni ibyumweru 3 bisigaye muri uku kwezi, ni kugira ngo tuyafate, tuyakomeze, kandi tuyabyazemo umusaruro ukomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Mwene data, ari urwobo urimo, ari urwobo rw'amafaranga, urakora ugahomba, akazi nako, ari urwobo urimo, ari ibyondo by'isayo urimo, abandi bose mungana barashatse, wowe uracyari aho ngaho. Hari urwobo urimo, ari urwobo abo mwashakiye icyarimwe ubafite urubyaro, ariko wowe ari urwobo, ari urundi rwego mu mavuta. Abandi bafungiye insengero,
ariko urusengero rwawe ntaho ruragera, ariko tegereza Uwiteka muri uku kwezi, unyemerere tegereza Uwiteka. Ari ahandi hantu, haleluya, mu mavuta hari ahandi hantu Imana iri bukwinjize, muri business hari ahandi hantu Imana iri bukwinjize, oh haleluya, mu mashuri hari ahandi hantu Imana iri bukwinjize, mu bugumba ari urundi rubyaro, Imana iri buguhe kubyara mu buryo bw'umubiri, kubyara mu buryo bw'umwuka, kubyara mu buryo by'amafaranga, kubyara mu buryo bwose. Imana iri buguhe kubyara. Imana ishimwe cyane. Ari abantu bagumbye bari mu rwobo mu buryo bw'umubiri, mu buryo umubiri bagoye, mu buryo bwa sante, nta buzima bafite, ariko Imana iravuga ngo muri uku kwezi ari sante Imana ishaka kuduha, ari kubohoka Imana ishaka kutubohora, ari gukira indwara Imana ishaka kudukira, ari gereza Imana ishaka kutuvanamo, haleluya, ari gereza Imana ishaka kutuvanamo, ari urundi rwego Imana ishaka kudukuramo. Ashira ibirenge byanjye ku rutare, Mana we, ashira ibirenge byanjye ku rutare. Arahandi hantu Imana ishaka kugushira. Umva, nyuma y'ibi byumweru uko ari 3, nyuma y'iyi minsi 21, arahandi hantu Imana ishaka kugushira. Kandi reka nge mubwire, iki gihe nikiducika, ni ukuri pe nta kindi gihe kizaboneka kimeze nk'iki gihe. Imana idufashe cyane. Arahandi hantu Imana ishaka kugutereka, ahantu utigeze uvuga ngo ngese, uzareba ibintu muvuge ngo Mana, sinatekerezaga ko wangeza hano hantu, sinanabirotaga ko wanyicaza nanjye mu rugo rwanjye, sinanabitekerezaga ko nanjye nakikira umwana. Uramera nka Sara, uravuga ngo noneho Imana iransekeje, ibintu Imana iri bugukorere biri bugusetse. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ari ubugumba buri buve ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ariko nyemerere, ari ubuhamya, ari urutare Imana ishaka kuguhagarika ku rutare rw'ubuhamya. Ari ubuhamya Imana ishaka kuguha, ibintu uzavuga akomeza intambwe zawe. Imana ishimwe cyane. Umva, ari intambwe zawe Imana ishaka gukomeza, ari ibyawe Imana ishaka gukomeza muri iyi minsi 21, ari ibyawe Imana ishaka gukomeza. Imana irashaka kugukomereza amaboko, Imana irashaka kugukomereza umutima, Imana irashaka kugukomereza umutwe. Haleluya. Ari business Imana ishaka kuguha amaboko, Imana irashaka kuguha amaboko, Imana irashaka kuguha ku mafaranga, Imana irashaka kuguha uburyo n'ubushobozi. Umva, hari ubushobozi n'ubushobozi, ariko hari ubushobozi Imana ishaka kuguha, ari ubwenge Imana ishaka kuguha, ari umutima wagutse cyane, ari urukundo Imana ishaka kuguha, ari uguca bugufi kundi Imana ishaka kuguha, ari ayandi mavuta Imana ishaka gusuka ku bugingo bwawe, ari ahandi hantu mu murimo w'Imana Imana ishaka kukwinjiza, ari urundi rutare Imana ishaka kukwicazamo. Nyemerera dusenge, tudatinze dusenge Imana. Ndashaka gusenga ikintu kimwe, ndashaka gusengera yuko ukwizera kwawe kutananirwa muri iyi minsi uko ari 21. Reka ngubwire, ubuhanuzi, iyo Imana itanze ubuhanuzi ntabwo bibihaye, ntabwo ubuhanuzi ari y'abanebwe. Iyo waguhaye ubuhanuzi, nufate umwanya wo gusenga, nufate imbaraga ngo ubisengere, ni ukuri uza kurenganya abakozi b'Imana, uraza urenganye abahanuzi. Buriya ni umuhanuzi w'ibinyoma, kuko ibyo avuga ntibisohora, kandi umukozi w'Imana nta kibazo afite, yakubwiye. Ariko ubuhanuzi si iby'abanebwe, ubuhanuzi ni iby'abantu bashaka kwambara imbaraga bagasenga cyane. Ibyo bintu kwizera n'ibikorwa. Ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ntabwo ushobora kuvuga ngo wizera ikintu utagira icyo ukora. Imana irashaka ko twizera ijambo ry'Imana. Ibi bintu byose birahari mu isi y'umwuka, birahari ndetse birimo kuva mu isi y'umwuka biza mu isi y'ubufatika, ariko
birasaba ko tuvangamo amasengesho, kandi amasengesho y'iminsi 21, kandi amasengesho tuvanzemo no kwiriza ubusa. Haleluya! Imana idushoboze cyane, Imana idushoboze. Uko ugenda uzamura kwizera kwawe, ni nako Imana iri bukuzamure kure cyane mu mavuta, Imana iri bukuzamure kure cyane mu bwenge, Imana iri bukuzamure cyane mu mashuri, arurundi rwego. Imana iri bukuzamure cyane muri business, Imana iri bukuzamure mu kazi, Imana iri bukuzamure mu rugo rwawe, Imana iri buguhe iyindi promotion. Hari promotion yawe ije, ariko nyemerera tutakire Imana, tuyitakire cyane muri iyi minsi 21, ukwizera kwacu kudacogora. Uwiteka Imana ikomeye, Mana y'icyubahiro, nukuri Mana, ndagushimiye message waduhaye Mana. Ntabwo ari njyewe, ni itegeko ivuye kuri wowe Mwami, ngo tube maso muri iyi minsi 21, kuko ari intambwe, ari urundi rwego, ari izindi mbaraga, ari iyindi vitesse ushaka kutwinjizamo. Ariko Mana, ari ukundi kwihuta ushaka kuduha mu byacu Mwami. Icyo nsabiye abantu bawe, nanjye nisabira, reka ukwizera kwacu kwe gucogora muri iyi minsi 21. Twiruke Mwami, dusiganirwe Mwami, gutsindira igikombe, gutsindira ikamba watubikiye. Urakoze Mwami, rero urakoze Mwuka Wera, urakoze Data, kuko uri kumwe natwe. Urakoze Mwami, kuko dutangiranye nkawe nka Alpha, kandi turabizi neza ko turi busohoze nkawe, nawe nka Omega, kandi hagati yawe urabana natwe nka Emmanuel. Urakoze Data, mu izina rya Yesu dusenze, amen.